Добиться всех поставленных целей и даже космос покорить. На это настраивают своих учеников в Фиданчык. В детском саду прошел тематический выпускной вечер, посвященный космосу. Biz hepsi bütün ballarımız bir usuliyetini hazırladık. Okumağa, yazmağa, saymağa, dünyanı öğrettik. Dünyanın içinden, dünyanın dışından. Ve sonki mevzularımız kainat mevzusuydu. Ve her bir balağa bir siyerini bağladık. Balar özleri seçtiler ve özleri de uydurdular. Nasıl onların serisi, her bir seriyenin uğraşa. В этом году в Фиданчык 5 выпускников. Дети подготовили большую концертную программу для родителей. Будущие первоклашки признаются, что будут очень скучать по детскому саду. Бала бақшада шен yaşadık, yırvadık, oynadık, resim çizdik, talim aldık, çiçeklerini asradık. Men Fidanчыкны pek sağınacağım. Men Fidanчыға 2 yaştan қатынайым. Endi mektepке varacağımız. Men Fidanчыкны pek sevem. Sağlık hal bolu bakça. Sanki doğan evimiz, candan sevken hocamız. Ana gibi oldunuz. Bugün mezuniyet bayramı kosmos akında ve men inanam. Kaçır men osken son, men kosmosқа барарым. Центр развития Фиданчык – это большая семья, где дети всесторонне развиваются. Здесь прививают любовь к родному языку, культуре и традициям нашего народа. Biz bütün mezunlarımızı hayırlayımız. Ana babalarga büyük teşekkür bildiremiz. Çünkü bu yıllar devamında bizge inandılar ve kol berip biz bugün mezunlarımızı çıkarmaktamız. İnanamız ki bu ballarının ömür yolu açık olur ve milletimizge onlar hepsi faydalı insanlar olurlar. İşanam ki biz gerçekten Kırım'ın güllerini, milletimizin güllerini yetiştirmektemiz. Помимо детского сада, в Фиданчык работают отдельные курсы. 2 раза в неделю здесь проводят развивающие занятия на родном языке для детей от 2 до 6 лет. А по выходным школьники посещают школу родного языка.